Mbanje kubasuza muri iki kiganiro ngiye kubagezaho urutonde rw'abaperezida ba Afurika ndetse n'amafaranga bahembwa ku kwezi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndabasaba ko akana subscribe tukajya tubana buri munsi. Abayikanze bo nekereza ko bagenda babona amakuru y'ubwenge kandi agezweho. Twihuse rero ku mwanya wa mbere w'abaperezida bahembwa amafaranga menshi muri Afurika, uwa mbere bamwita Paul Biya, akaba ari perezida wa Cameroon. Uyu Paul Biya perezida wa Cameroon rero ahembwa asanga ibihumbi 620,976 by'amadolari. Ni ukuvuga ku kwezi ahembwa amadolari asanga ibihumbi 51 n'amafaranga 748. Akaba ari we mu perezida wa mbere uhembwa agatubutse muri Afurika. Ku mwanya wa kabiri haraza uwo bita King Mohammed wa gatandatu, akaba ari perezida cyangwa se umwami wa Morocco, aho ahembwa asanga amadolari ibihumbi 488 n'amafaranga 608 ku mwaka. Ku mwanya wa gatatu w'abaperezida bahembwa agatubutse muri Afurika turasanga uyu mu perezida wa South Africa bamwita Ramaphosa, akaba ari perezida wa South Africa. Uza ku mwanya wa gatatu w'abaperezida bahembwa amafaranga menshi kuko ahembwa asanga mu madolari ibihumbi 223 n'amafaranga 500 ku mwaka. Aba baperezida rero bose rero ikintu turi buhurizeho nuko iyo bagiye kubahemba bahembwa mu madolari. Icyo kintu rero cy'impamvu bahembwa mu madolari tuzakigarukaho mu kiganiro gikurikira. Upfa kuba wakanze subscribe nabyo uzabimenya impamvu n'abaperezida bo muri Afurika, cyangwa se igihe turi buze kugera no kuri perezida w'u Rwanda nawe turaza gusanga ahembwa mu madolari. Icyo ngusaba nuko uza ukanda subscribe, icyo cyegeranyo nacyo ukaza kuzakibona mu ba mbere. Ku mwanya wa kane turasanga Abdelmadjid Tebboune, akaba ari perezida wa Algeria. We ahembwa asanga ibihumbi 168 by'amadolari ku mwaka. Ku mwanya wa gatanu turasanga uyu mu perezida bamwita ku mwanya wa gatanu rero wa perezida bahembwa agatubutse turasanga Theodore Obiang Nguema Mbosogo, akaba ari perezida wa Equatorial Guinea. Akaba ari perezida wa Guinea uhembwa amafaranga asaga ibihumbi 152 n'amafaranga 680 by'amadolari ku mwaka. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Emmerson Mnangagwa, akaba ari perezida wa Zimbabwe uhembwa asanga ibihumbi 146 n'amafaranga 90 ku mwaka. Ku mwanya wa karindwi araza William Ruto, akaba ari perezida wa Kenya uhembwa amafaranga asaga ibihumbi 129 n'amafaranga 230 by'amadolari ku mwaka. Ku mwanya wa munani rero haraza Alassane Ouattara, akaba ari perezida wa Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire, ahembwa ibihumbi 100 by'amadolari ku mwaka. Ku mwanya wa 9 rero w'abaperezida bahembwa agatubutse muri Afurika haraza George Weah Pham, akaba ari perezida wa Liberia, ahembwa asanga ibihumbi 90 by'amadolari ku mwaka. Ku mwanya wa 10 w'abaperezida bahembwa agatubutse muri Afurika turasanga His Excellency Paul Kagame, ahembwa ibihumbi 85 by'amadolari ku mwaka. Nyuma ya perezida Paul Kagame ku mwanya wa 11 w'abaperezida bahembwa menshi turasanga Nana Akufo-Addo, akaba ari perezida wa Ghana uhembwa ibihumbi 22 n'amafaranga 800. Ku mwanya wa 12 turasanga Yoweri Kaguta Museveni uhembwa igihumbi cy'amadolari ku mwaka. Ku mwanya tutabashije gusesengura neza tumenye haraza Felix Antoine Tshisekedi, ahembwa ibihumbi bisaga 200 ku mwaka by'amadolari. Nimba warakanda subscribe nizere ko iyi video igushimisha, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndabasaba ko wakanda subscribe tukajya tubana buri munsi. Ndaje mu kindi cyegeranyo.